Namba ndi manampaeza na wanati finona al-Islam yo mlaza wi yatsika mjeka na fautana mao mangala cha mitirish chivitanzai kwa namba ndo kazi na fautana mao sambiafa yu mijanga janga yu namba ndo mbula mevana mandil cha zava cha ina zendresa chikito achika ze mieno anatuka chanchikai tanisna yu zava cha pwena ki ina aisambia mamitika fantania na fona mvatate na chika wi Eza weza zao manlua zan point anak in zay نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد atika chimchacha makasitaka antumptika lena hanzo tutuluzo zenan metika antumbunando anyanti mbafatika zan mwesa jesaka makaska zanwi tumptika zai atika chimchacha midea antumptika Allah subhanahu wa ta'ala isanandu nena chika yaka risaka tena na krezewe antunawe alhaya jevatika zewe zan midika fawi amnifutwana na kirei zana nowi mahachapa fawi mismana masono mismahitano amzavacha atono dikazano za milaman zan hina maso amzavacha na kirei wacha nonyan mitmano nino mano fautana na chimannatawe susi chimannatawe fawi mismahita nom zavati kaya ko zavata zai faliman palayelo we matitika tika zana kulumbelo nzani mavuza na kulumbelo na fona le tika zan manofautana atika zan miezaka matau chwe chui tanzana kulumbelo le tika zani miota lalana chimana dalana hinza vachato chika wacha chika wacha ntonga tumabili na ntonga motoza ni wacha anomlala nchina no kaska de maita police bakalav tudeka no fama vuzo choza sambo police mlefa no mavuzo no choza sambo police je vachika we fataho chika police dai wacha kuwa anoni anwe ni sandwich nefa fiscal niasa no nande hasano nefa no nino fallait un avzan contrôle fiscal amno nasano tunga de nofa mavujo in quoi problème mandal tinyan takando zam zavacha ya tok tinyan ma zan asalo zempets kamno man lonino wacha faita vano zan contrôle fiscal zai anisan zai kuwa mitika wacha mawe mbafaniz mazavamtika leno nande optale anona va optale zana nande docteur no mitmisarit na grave ze misamno fakanifa zan le vita zan analyse zan docteur zai itchintin faiz fomba fijena no zan ka fomba afahafa tunga de in zavacha tulono mi checha fawi mis problem guava zati sazawi faumati anoza lasanino mataucha amzavacha zai fakani fale mampalayiro amzana kulumbeli nzana chikandeki zantsai mbawi geni manlua na tombchika ile na hawachika Allah subhanahu wa ta'ala amnifutana chika manofautana namkum namanozavacha chimeti atika tsai mbawi ni chechawi
tompona kama hita zam fotoana io am fotoana ndraiky izy io zany isoitsika amin'ino am sainatsika nefa tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala milaza wanatin book masna al-Qur'an manawi alam ya'lam bi anna Allah yara alam ya'lam mo vitsy fantatsandreo fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala yarao mahita zavatra zay ataony zanak'olombelony jiaby io dikan'izany amin'ny fotoana atsika mikomy le tompotsika le naharatsika tsaovy fa hoe amin'ny fotoana anao mikomy izy vilany fa Allah subhanahu wa ta'ala zay mahita anao amin'ny fotoana io alhayao dikan'izay manana zany hoe hina maso manoloan'ny tompotsika azza wa jal yajevatsika amizay fahotana fikomiana fanaovana zavatra ratsy jiaby io matetiky zavatra jiaby io atambatsatsika hita fa zavatra anankiray tambarandreo hoe isony zanak'olombelona hoe fa atiny saina azy hoe le nahary zao ny mahita zao amin'ny fotoana io raha tsika mandeha manao fahotana ohatra dia tsika mieritseritsy fa hoe le nahary zao ny mahita zao karakory atsika amin'ny fotoana igny koa le atsika mila nditeniteny ratsy anao mahatsapa fa hoe tomponakany mahita zao ahoana fihetsemponao amin'ny zavatra zay ahoana nino anao manoloana zany fahotana zay koa le anao amin'ny salle d'examen prof mitoloka ambadiky avanao occasion jo ty taratasy ampelatanao volany ty kamo occasion nakam fa mitirisy dinianao ay mavozonino mpampianatsy mavozonino fa ohatra anao zany nanana foana misaina zany hoe le nahary zao ny mahita zao amin'ny fotoana za miresaka amin'ny fotoana za mijery taratasy ty aiza ahoana tsika ke dikan'izay tsika zanak'olombelony jiaby ilaina amitsika zany hoe fahatsapatsika fa hoe le tompotsika le naharatsika io mahitatsika na aiza zay place zay misy atsika namba ande manampahaizana ao anatin'ny finoana al-Islam eo milaza hoe ratsika mijery karazana fahotana maro mangalatra mitirisy tsy vitan'izay koa nambarandreo karazana fahotana maro samby hafa io mijangajanga io nambarandreo mbola mevana mandilitra zavatra enina zay nderesantsika eto atsika zay miaino anatokantranotsika agny tanlesinareo zavatra poinaky enina ay sambia mametsika fanontaniana foana amin'ny vatantenatsika hoe aiza zao manoloana zany point anaky enina zay jevatsika point vanalohany teboka vanalohany zany hoe le anao manao fahotana na mikomy le nahary anao boko falifaly amin'ny zavatra iny anao zany mety ohatsikana nijangajanga anao boko mivola vita izy iny anty tanteraka izy iny anty anao zany falifaly nanao le anao nangalatsy anao bakany nahazo télé n'olo anao nahazo téléphone anao boko nipetsika anao falifaly va anao téléphone nahazoko iny iny tena grave mandilitra le fahotana zay nataonao le anao falifaly nahazo zavatra iny mampameloko Allah mampameloko tompotsika iny tena grave mandilatra fanaovanao fahotana satria zany anao zany karaha hoe mahita fa hoe anao tsy mahatsapa fa hoe tomponakany mahita zao amin'ny fotoana ty alam ya'lam anna Allah yara imba Allah anao zany tsy mahatsapa hoe fa le tompotsika zany mahitatsika amin'ny fotoana iny dikan'izay moa ve le atsika manao fahotana le atsika mikomby tompotsika atsika nisan'le falifaly satsika ndraiky zany manana regret manana faninenina hoe nataoko itsy nety iny zany le aravoavoanao amin'ny fotoana iny regny grave mandilatra zay fahotana zay ataonao teboka vanalohany teboka faharoa
tsikitsikinao amin'ny fotoana manao fahotana igny, volana igny tena hoe mavesatra mandilatra le fahotana zay ataonao igny. La anao mitsikitsiky, la nifinao jiaby zany miboaka hoe trandedanao falifaly, volana anisan'ino grave, satria anao zany tsy mahatsapa hoe tomponakany nino mijery za amin'ny fotoana io. Teboka fahatelo zay jevantsika amin'ny zavatra io, anao zany malahelo raha ohatsy anao tsy tafanao zany fahotana igny. Alaitsika ohatra, anao mety niala baka amin'ny place anankiray, amin'ny place misy anao nitonga bisikilety zany, anao nandeha anao zaniany andeha ngalatra, zaniany andeha mangolo, zaniany anao zany fa manana fikasana maro zany. Taotsika ohatra zany zavatra jiaby neky fantatra atsika fa hoe tsy tian'ny tompontsika zavatra zay, fikasana zay misy amintsika io. Anao mety nitonga zany moto na bisikilety na tomobile, nandeha lalany mbola tsy misasika zany, vaky pneu tsika, dia anao amizay malahelo neo aty za amile occasion niany ty, tsy tafataoko occasion. Anao lasa malahelo amin'ny tsy fanaovanao zany karazan'iny zany fahotana zay. Anao nalahelo hoe satria anao tsy tafandeha ngalatra, satria nino le moyen zay ndesinao ndeha ngalatra neny tsy hita na hoe simba. Anao zany nalahelo, igny volana fa anao malahelo amin'igny, grave mandilatra le fahotana ataonao, grave mandilatra fahotana zay hoe mila andeha taonao zay, satria anao tsy manana souci fa hoe Nanahay ny mahita zao. Faefatra, teboka faefatra. Le anao ndeha tanteka zany fahotana zay, anao zany miafokafona, anao zany misidika, anao zany miezaka mandalo amin'ny zavatra hoe lalina zay tsy fandalovan'olo, mandeha amin'ny place mezimezina, baka anao tsy tianao hitan'olo. Fa nefa ndraiky anao zany tsy manana souci hoe Ndranahay ny mahitanao. Hoe volana grave, maventy, mavesatra, mandilatra le fahotana zay ataonao igny. Nefa atsika tsy hoe atsika tokony mankasitraka amin'ny tompontsika. Fa ohatra le fahotantsika iny nabaribarin'ny tompontsika sika manao fahotana, naboakany, nataony hitan'olo, karakory tsika misantira zavatra zay. Ratsika niany zany anao fahotana atsika, bako zany nalendanahay, nangalandanahay baraka amin'olo jiaby atsika. Le atsika misidisidika amin'ny couloir andrahaliny, nataony le nahay fa hoe tsika hitan'olo, na misy vanao na hitanay tamin'ny place iny, karakory fisantinao hoe zavatra zay hoe nisy olo niteny fa anao nihitandreo tamin'ny place karaha zay. Kanefa tompontsika miezaka manasidika atsika amin'ny zavatra anankiray, izy mamela atsika mipody, fa atsika ndraiky miezaka foana manao zavatra zay. Kedike amin'ny fotoana anankiray zany anao zany mavozy olo, fa anao ndraiky tsy mavozy le nahary. Anao misidika olo amin'ny fanaovana fahotana, fa anao tsy misidiky le nahary zay ninja tontolo zao. Anao mandeha mijangajanga, anao misidisidika amin'ny couloir, anao midimidika amin'ny place mezimezina, baka tsy hitan'olo, fa anao ndraiky zany tsara nanana souci hoe za ine hitan'le nahary, volana igny grave lavitra le fisidinao olo, mandilatra fisidinao le tompontsika Allahu Azza wa Jal. Tantara anankiray, nisy tanora anankiray zay milanao fahotana. Dia izy nivolany tamin'ny manam-pahaizana anankiray, zaho mila manao fahotana mba omeza alalany za manao fahotana. Namba manam-pahaizana igny, omeko alalany anao, fa misy zavatra vitsivitsy ambaoko anao, ohatra vitanao zavatra io, tsy mahino anao manao fahotana. Vanalohany nambany la ta'kulu rizq Allah,
anao kaza mihina andrama nino rizky andraha masoandro baka amin'ny Allah. Anao kaza mihina zavatra ny Allah zay zavatra ny lenahary zany hoe vary sy ny tary na kapa ka mbo zavatra zay misy eto ambony tany foana kaza hoanina. Fa tsy anao mila mahefa, anao mila ndikomy ilenahary kanefa zavatra jiaby io ninazy. Izy fa mahambara zavatra anankiray tsy mety nefa anao mbo mila andenao zavatra igny. Ke dikan'izay anao ka andenao zavatra igny foana ampidiratiny conscience-nao hoe anao tsy tokony hina zavatra baka amin'ny lenahary ninazy. Nandiniky tanoa iny izy nilaza hoe mbo misy raha koa ambony tany ito koa tsy ny lenahary koa navy nitongavany zavatra jiaby nambana ameza za solution hafa. Faharoa nambara manapahendrena izy milaza manao hoe ohatsy anao mila hikomy lenahary foana, anao zay miala amile tany na hoe zavaboary na tany zay namboahiny lenahary. Izy nandiniky aiza place mety nino ilefasako, aiza mety place mety tokony andianako zany ohatsy za hikomy ankoatsy an'le donia na ile tany zay misy atsika ty, aiza. Izy nambarany hoe tsy tafiboarako nambara zay. Ameza nambara le fahatelo nambara manapahendrena igny le avy aminao malakul maut, andrely zay hoe asanazy zany maka oro maka fanahy zanak'olombelona zay. Teneno aminazy hoe ambesambesa tsendriky fa kazalera. Nandiniky tany hoe nambara tsy possible zay satria olo jiaby maty hoe kony hendreo mata marenda ka hoe fa nino nanomany kanefa hoe karakoa ndi ataoko iteny amle anjely zay maka zany fofokaina zanak'olombelona ndi tena aminazy hoe za mbo tsendriky aleva jo fa fotoana karaha zay. Ay ny farany manampahendrena izy milaza ohatsy anao mila hikomy lenahary zany, anao misidia izy midira anao milavalava na amin'ino na ino fa anao zany mba misidia kaza atao hoe anao hitany lenahary. Nandiniky tany hoe izy nivola fa hoe aiza place mety nino isidiko nandianako za tsy hitany lenahary zay. Dikan'izay nambany tsy possible. Place jiaby ino ambany Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara, moa veno tsy mahefa hoe le tomponao iny mahitanao. Bakony lazaina Allah subhanahu wa ta'ala wanatiny boky masina al-Qur'an izy manao hoe alam tarahu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Moa ve tsy fantatsanareo fa Allah tompo zay naharany zao tontolo zao izy mahafantatra ya'lam ma fi samawati zavatra jiaby amin'ny lanitra wa ma fi al-ard ary zavatra jiaby eto ambony tany. Ma yakunu min najwa'u thalathati illa huwa rabi'uhu wala khamisati illa huwa sadisahum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahu. Nambany Allah ma yakunu min najwa, tsisy nambany Allah hoe korana zay taon'olo anankitelo afatsy hoe fa efatsy anazy iny Allah, ay tsisy korana zay taon'olo dimy afatsy fa enina anazy Allah. Na mihoatra ny zavatra zay na ambanin zavatra zay na mandeha mily na mandeha ambanin zay na roa na raiky volana fa Allah amin'ny fotoana io zany mariny zavatra jiaby, mahita zavatra jiaby. Dikan'izay rahatsika nahatsapa foana zavatra zay maro zavatra ivoahana amin'ino amin'ny fiainatsika. Ka io anisan'ny zavatra nino zany zavatra goavana hoe fanaovanao zany fatahoranao zanak'olombelona. Anao zany manao fahotana iny zany anao zany misidika mba tsy hitany zanak'olombelona le fahotana zay ataonao iny fa anao ndraiky nino anao tsy misidika Allah subhanahu wa ta'ala. Tebaka fahadimy anao zany manana panique mitentena iny grave lavitsy mandilatra fahotana zay ataonao. Ohatra anao anatin'ny chambre anankiray
anao mety mijery mangala telefôny anao mijery zavatra mampameloko Allah anatin'izany telefôny zay. Olo zay miboridana anao mijery fodinao tsany jiaby tsisy olo mahita anao zaraiky foana anao mivolany hoe tsisy olo mahita zaho zay. Amin'ny fotoana iny ndraiky anao nino anao mariny varavara maniny kely anao fa tetso tsô misy olo zay. Anao sikale mitsiditsidiky vavara tsô misy olo mariny zao. Anao andesiny rivotra kely rideau zany anao fa miasa loha tebotebo anao tsô misy olo mahita zaho. Telefôninao miaka savany olo fa mitebotebo tsô hitan'olo zavatra zay. Le fitebotebo amin'ny fotoana iny grave lavitra mandilatra zany nino fahotana zay ataonao. Grave lavitra mandilatra zay fahotana zay ataonao zay. Niteboka farany le anao manao fahotana anao zany miezaka hoe ataonao tsy renin'olo zany fahotana zay ataonao zay. Anao miezaka ta le jirana ambadikinao iny tsy maharina anao manao fahotana. Le anao mikomo Allah anao misidika olo anao zany ataonao silence neto hoe tsy hay fekony anao zaraiky po misidisidika anao manao izy vilana fa hoe ata le jirana ambadikinao zany tanao tsy mahay zavatra iny ndraiky nino. Kanefa ndraiky anao tsy mahay fa Allah subhanahu wa ta'ala zay nambarantsika fa hoe izy nametraka anjely anakiroa ankavianatsika sy ankavananatsika zany hoe anjely zay hoe nirany Allah manoratra zavatra jiaby zay ataotsika. Na ino zavatra ataotsika teneny fa io zany manoratra zavatra tsara nataonao soatindreo fa zavatra tsara, zavatra ratsy nataonao soatindreo fa zavatra ratsy zay nataonao. Amin'ny andron'ny qiyama hitanao zavatra zay hoe tira nataonao tany ambony tany. Fa ndraiky tsy miasa loha fa hoe zavatra jiaby tsy maintsy ho hitanao amin'ny andro zay ipodiananao amin'ny tompotsika le naharatsika. Zay anisan'ino zavatra goavana teboka vanaloavantsika hoe le hafalianao amin'ny fanaovana zany fahotana zay. Faharoa le tsikitsikinao amin'ny fanaovana zany fahotana zay. Fahatelo le anao zany malahelo amin'ny tsy fahavitanao zany fahotana zay. Fahaefatra anao zany miezaka manatanteraka io fahotana io anao misidika fa anao ndraiky tsy misidika nino le nahay. Anao zany misidika hoe mba tsy hitan'olo le fahotana zay. Le anao manao fahotana zany anao zany misidika nenty le anao manao nino fahotana iny zany. Fahadimy zany anao mitentena miaraka anao maheno zavatra kely anao fa mavozo tsofo kan'olo tsofo iny io zany. Ny fahaenina avantsika anao zany mavozo ho hitan'olo fa anao ndraiky tsy mavozo Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ohatra tsika nanana zavatra zay hoitsika mahatsapa fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala mahitatsika. Ohatra olombelona amin'ny dunia hoe quartier, fokotany, secteur taotsika tanàna manina zany zavatra zay foana hoe Allah mahita zamy zavatra jiaby zay taoko velana fa misy fivoana be amin'ny fiarahamonina. Fa tsika mahatonga tsika manao zo tsika tsara nahatsapa tsika mavozo olombelona fa tsika nino tsy mahavozo tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Nambara mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam misy olo yawma al-qiyama amin'ny andro farany zay izy ndraiky hoe midhanu hasanat ndraiky hasasoa zany midadasika maro asasoa zay nataony teto ambony tany. Fa kanefa andro avy andron'ny qiyama io andro zay hoe podiantsika amin'ny tompotsika alainy Allah subhanahu wa ta'ala tompotsika zany hoe alainy zany hasa jiaby ataony kaya poussière kaya tsy sasany ataotsika teto ambony tany. Nantany ho sahaba piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tseriky hoe misy olo miasa nanao hasa tamin'ny dunia teto ambony tany teto niezaka nanao hasa maro sambihafa kanefa andran'ny qiyama ke tsy alainy tompotsika. Ino antony? Io zay mila mahafantatra hoe ino antony tsofo zay tafidika anatin'ny zavatra zay tsofo zay nisan'izio fa tsy tsapanay zavatra zay. Nambara ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam satria zany hoe lero devan'olo anao mahita eo tsara anao mahita eo niny zavatra jiaby lero devan'olo
fa kanefa le ao zany tokana am place anankiray manginginy am place hoe tsisy olo mahita eo amin'ny fotoana eo zany mikomy tompondreo amin'ny fotoana eo mikomy makazana fikomina fangalana miterisy mikatsamo mavandy jiaby zita fiditsika amin'ny fahotana ketsika zany mahay maro fahotana sambia olo zany mametsika fanontaniana amin'ny vatantenana azy hoe zaho manoloany zany fahotana ka ty move zaho mahatsapa fa hoe lenahary mahita zaho sakarakory fio amintsika tsy manaja zany ray aman-dreny zay atositosika tsika ray aman-drenitsika fa tsika nametsika fanontaniana hoe ataoko ty tsy tiany lenahary Allah mahita zaho amin'ny fotoana ty fio tsika nikatsamo olo fio olo angalatsika vola boko vadikitsika ena metsika promesse vanda tsika amlefa fa nefa ndraiky atsika tsy hay nahatsapa fa hoe za mikatsamo ty ne hitany tomponaka fa io tsy maintsy azoko foana zany valiny zavatra ty andro zay fipodianatsika amin'ny tompontsika nabana Allah subhanahu wa ta'ala ati boky masina al-Qur'an yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum matautso zanak'olombelona zany matautso zanak'olombelona mavozo zay mitebiteby mahita olo tsofo hitan'olo tsofo ataoko ty misiditsidika amin'ny haliny mamody varavany tsy hitan'olo le hatsiana nino zavatra zay atao hoe tsy hitan'olo mijery raha mampameloko le tombotsika zany tombotsika hoe izy miezika miafafiny mandeha place manginginy mba tsy hitan'olo fa eo ndraiky nambany Allah hoe wastaghfuna min Allah fa eo ndraiky zany tsy mahavozo Allah zay kanefa wa huwa ma'ahum tena mahay Allah io miaraka amindreo foana na eza zay fotoana na place zay misy Allah miaraka amindreo fotoana mandeha dia mandeha alo maranatsika izy amin'ny ty tantara anankiray zay afahantsika makalesona ohatra mbola manana fotoana kely atsika mezatsika hafa ohatra tsy manana zany farantsika amin'ny ty tantara anankiray ty tiako atsika mba mihina an'izany tantara zay tamin'ny vanimpotoany Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab lehilahy anankiray hoe amir al-mu'minina chefon'ny mpino islam président de la république tamin'izy nitonga zany tamin'izy nitonga Umar ibn al-Khattab izy nametsaka agence zany hoe miaramila hoe spécial manaramaso hoe misy ministre de commerce taminazy mila jerevana jiaby resaka varotra mandeha tsara tsisy halatra tsisy hoe mamadimadika zavatra anao mety mandafo vary zany ambony aty tsara ambany jiaby ao nino simba foana de le tamin'ny Umar ibn Khattab izy nametsika lalàna de fa miaramila izy mi-inspecter zany any amin'ny place fandafosana na bazar zay de zavatra zay nataondreo miaramila abony andefa annonce eo nanambara ndraiky nino efa hoe tsy azo atao zany mimélanger ronono amin'ny rano zay zay tsy azo atao sady tsy avandreo tsy tian'ny président zavatra zay fa azoana sazy goavany zay olo zay no anao zavatra zay sazy goavany azo fery amintsika zao manao zay fery amintsika zao mandafo ronono zay afangarony amin'ny rano ndraiky nino mampabebe bénéfice nisy olo mianaka ndeha fotoana misy olo mianaka mamany zany namoa izy tamin'ny maraina be maraina ataontsika na mitelo mifoazanao zanako mifoazanao mba zany ya anao nino tsika nda naleva rano mélanger my ronono maraindrainy jiaby ty rano mélanger my ronono maraina ty kaintsika boko miboaka maraina be tsika mandeha mandafo izay nambany le tsaiky manangy
izy nilaza mama moa ve tsy hoeninao le annonce zay nataondreo nino ministre iny ministre ny commerce iny moa ve tsy hoeninao zavatra jiaby nandalo iny moa ve tsy hainao fa hoe Omar ibn al-Khattab mankahala zavatra ty fa sazy be azo amin'ny fanaovana raha ty nambany mama nizatsaky manangizay izy nilaza hoe anao mila mahay zanako fa Omar iny tsy mahita atsika Omar tsy mahita atsika amin'ny fotoana zao ty Omar zay mitsanon'azy agny fa mélanger izy io fa ihany de lafitsika kanefa Omar ibn al-Khattab zavano un président iny zavatra ataony isaka alina zany olo matoa amin'ny fotoana izy miboaka izy mijery hoe iny zavatra mandala amin'ny olo tongasiko tsy misy problème tamin'ny fotoana izy mandala amin'ino marina amin'le place izy marina le feo miakitra zay ka tsy haiko vla mama izy lany fanao io tsy haiko zay ma tsisy politesse iny nambany tsy hainao fa hoe Omar mankany iny tsy mitia zavatra zay namba mama an'iny hoe Omar zay tsy mahita atsika amin'ny fotoana zao ty Omar zay tsy mahita atsika fa ndana ataova zavatra zay nambany ko Omar tsy mahita atsika volana fa tompony Omar io mahita atsika amin'ny fotoana zay nino tenena atsika zao ty zay tsy matahotra zanak'olombelona fa izy matahotra izy misentir fa Allah io mahita izy le Omar na ino azy izy tetsy izy amoresaka iny ny repériny zany hoe ay place misy trano izy nody izy navy tantrano izy mivolina am'zanaka antsoina hoe Asim nambany ndana vananao mandeha amin'ny pandaforianao na place ka ndana jerevy koa zanany ko tianao izy zaho nenty mandeha maga un président zany zanaka ny Omar ibn Khattab Asim zany mahay tsara fa babany ko mijery zay tsy mijery zavatsara tsy mety mahatsara nazy natazy un président fa le zanaka nino pandaforianao no mais tsy mahino aminazy mahay fa hoe zay zavatra tsara ndana raseniny mbo tsy manambady namba papa ko zay zany de ngala izy vady de Omar ibn Khattab namba tamindreo hoe na hena izy nandalo tamindreo niaika tam'zany Asim namba no reno koranao jiaby tamy haliny zavatsika tonga de navozo le mama ny tsaiky mangira navozo tsy hany reny président raha jiaby izy navozo namba na aia zanakanao nambany izy ao karakoa ohatsy anao zany zanako Asim ameko anao zany anambadanao angala ampiakatra anao zany vady ayakiny izy nangino hoe fanginy izy mila mahambara fa maneky izy fa atsika mipody amin'ny tantara ohatsy olo zay manina zany hoe manina esprit hoe fa Allah mahita izy amin'ny zavatra jiaby zay ataony volana fa io miteka tombotsoa amin'ny fiarahamonina raha tsika am'zay mipody amin'ny tantara Asimona nambady zany vehivavy io bakao niteka eo bakao mbona nina zafindreo nanambady nino Abdul Malik al-Marwan takao tsy diso zay izy nanana zanaka antsoina hoe Omar ibn Abdul Aziz jevinareo mitantara ny islam jevinao tamin'ny époque na Omar ibn Abdul Aziz io khalife mpitondra président kanefa le vokatry an'izay fananatsika hoe Allah fananatsika esprit fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala mahita atsika io lasa miteka tombotsoa tsara amitsika na amin'ny taranatsika zay nahatonga Omar naneka zanana Asim ndana le vavasy izy mahefa olo vehivavy io manana zany hoe matahotra tomponazy zay menatra tomponazy zay dikan'izay io zany menjiky anaovanao nino vady zay fotoana mandeha dia mandeha fa amin'ny manahaka atsika miezaka manome exemple hafa na midika amin'ny zavatra hafa tsika mangataka amin'le tombotsika zany hoe mba anome atsika zany fananana hoe ankamevina amitsika le fananana esprit manao hoe Allahu ne mahita zao amin'ny haratsiana jiaby zay ataoko ty ay ampialatsika amin'le karazana fahotana jiaby zay ataotsika سبحان الله وبحمده سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين